isa yo speaker Kilang Jamir ko isa yo resource person Sir Luglokar Yang Tungla Yang Tataban na po Chairman ko ari yo colleagues ti ko sanyawan na po Hiroi Chengi sa youth conference sila Langina Munung sa Hiba Yang Tung Patsuri Kakujichoti Isa Tsar Yang Tung ko lito di sa tsuri akanyang choba Atsuri chumachiri Ira abam angi coba mela leader ira atong nindang atong di pekya katu di haje ko abang batsan jiso na trang bar chana atro lang da noram kirti abam na kila pio cho na acho mang atro nindang matoza na kyak aning so cho ibai tapchi nindang sa matoza na trang bar lang da ba chincho abang ba changka ka tu merode na na abang batsan jiso ira abam shoot sala sa na tas is in the yobachang abang ba ira nindang angi coba amela pekya katu chaso jiso mai kila pio cho na aning se cho lang da ba chingtang kita na rewa da ya abam na lam chori du chang amen. Java uba tirang langit tu seren ira samtam kunoti nana mafe jabam ira lana choning tam daning echiren hele hale 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 Ijing ikula santam
chi yang the rono song gumalita ba Zatang Baptist Litro Youth Ministry ate nera youth ministry kang pekha khanduzare Aram malakata chita ngumala apam tu sono. Mila lang malita no ba kichire.
Liku Charoyan. Liku Charon. Wow. Wow. Ni pongro ya pan ne. Oh. Tibai jama liya katu ara michang malibika ara hikuna ara akang lirojo ira lungkibi youth ministry na tiba liya ipasore masa Takchi yang narono jama UK Chungdor Baptist Litro Youth Ministry ade bikya khanduzare Singari Shambalidaba, Lirise Baptist Litro Youth Ministry. Ati Aramalong Kyang, Kya Ayong. Takchi yang narono ni chino zara atara malong ade nara malong kyang bikya yobajare
当马上呢，可当的可以做这种那。龙地呢，塔起啦，里头的 ministry 的，可对有对，塔起啦有这个，阿爸们，makam akan sign te kiyong bachapa tapchi akongu na kisho shilam sa nolam charity day ko hila shivalong charity day nara abam day atri kanyang re batasa chomachi re isa na shangye isa jamal liliya ti si tsirang manisa kang kadang trolang na ko tsirang bakyang aning si jari isa tapchi achanga yarono tangki dang nam amalong isa na Bejang na tangkita namat saide alam ke nong yukadu hiroi mati sore isa yo stol di isa kanglang kangtuna liba hiba isa tangkita nang zika ba kanglang isa yo speaker di ko ila isa yo aziti na napa ara hatsa visit taka ba kanglang hatsa ika ila ba hatsa jo na banong zai ko isa yo speaker di na ku zuri ting na ba kanglang hazuri isa na vasa tulam saro hazuri likya na hazuri chung na banong ba sa mati sorry isa na tsirang bakyang aning se janong ibai zamalia tapchi tangkida na na zingchokyo kamange tangkida isa za sonong machang na tangkida na shall we all pray together. Isa na tsirang bana akong muna lang na joining na matuzak na rin sere ngitsara kadoy na ministry kadoy na tsirang ba nolang baba nila kao pala naman kiko na tsirang bana aring VIP berat tiket kurasa ke? No, betul kan?
Finally, amala program ita katum se kya tu. Sob manu kote jaza. Iti stol kulabi pura pikai na katum se. Cuman jumlah last side se kum kusi pai se kya tu next block te malok uri pa.